September ni somni le pakua ni lai ni ani a INP Mizo channel atangin kan lo lo ma cheu kan ram then an ni nate kan u naw tam tak chen ve nate ani awangin Myanmar ram buai hi kan thei ang tokin kan ti chuak zela clear tu ten min lo hlut sak thina wangin kan lom hle ni Sipaiin region chong u township pakhuku le chong u inkar kong pui dunga machi buk khua a in ni le machi khua a in pahni chu nimin September ni somni le pariat chonudar ni vel khan terrorist sipai ten chan mumal lovin an hal sak le ta a apoi thei khop mai heng chung kwa te hian anin tun nun nana thei to pa man lo lak ve na zong chu mit khap karan vaivuta an chang zo le ta vekani hetianga mi in an hal ba ka terrorist sipai te chuan tlaidar li vel khan an kho che vel tlang le mol te chu ral thuam lianin an kap na sa hle boka khome puite po an thla phang le ni machi bu khua hian September ni somni le pasari nemin pia khan police somsari chuang motor som pakhat mewin an lo lut to boka an thalai te po thuan lo zot na sa to hle a hetianga civil mi te in an hal le mai thin chungchang RFA chuan zo na siama ma se zomin tu na hian tun thlengin ala chang theilovani Sipaiin region salinchi township pa chong tin chia khodaya September ni somni le pakua tukindar kwa vel khan terrorist Sipai Motor pathum an boma motor pathuma hian Sipaiin khat veka chuwangin sipai thi hi an tam hle tura an ngaya azatan soi thei mai lo Sipaiin region kani township huam chung chinruin dung zoa luihnar lampanakal long pakhat chu tukindar rukvel khan PDF ten an kap ti hriatani boka an din mundik takero ala soi thei lo helong hi nimin tlaidar nga vel khan mongyua khopui alung long cholna atangin ral thuam phurina chuaka Sipaiin chuang teu bok Sipaiin region tho thi chain township pa chetta kong khua apo Sipai lamtang dalan nia hriatlar nupakhat chu September ni somni le pariat nizandar som vel khan tuti hriat lovin an lo kap hlum to bok September ni somni le pariat nimin tlai khan makui region pakhuku khopui chunga veivak police motor pakhat chu bominan voma police pakhat athia midang pathumin hliam na taktakan tuar hlumani bom vom tu te chu an zong na sa hleya ma se voin lam thleng kha chuan tu ber nge ti an la hre thei ri lo makui region huam chung tho kan ko township motor kong pui dunga nan kha khua hi an van duai hle ani Sipaiin tum ni zet kho chunga in then khat an hal sak to a voin September ni somni le pakua jing lamdar kwa vel khan a voi thumna tan in then khat an hal le ani nan kha khotor na hi arab thlak le mai voina Sipaiin lu le tak thut awangin khomi puite po hlau thong in an rem chan danin an tlan chenga la ti chuan terrorist sipai te chuan an sual dan pa nga yin mi in mai an hal le tak mia mai ani nan kha khua hi September ni som khan voi khat an lo hal to a in som li vel akang ral veka September ni som pathum khan a voi ni nan hal sak le a chumi tum chuan in som pali vel akang ral le vek boka voina an hal saka hian inengza chiange kang ral le ta ti an la soi chiang thei mai ri lovani an lainat hle dalan tha thu hi riat tura reng boka tukindar riat le chan ve vel khan rengun tan hlin tam si pa bu chuk veng lama an veng mi pui tam zokin Sipai lamtang dalan ninge ya an riat kala anti mai yedin chu silaya ka ni in an ka na huna aboral ngal hetianga yedina an tha nu re lo te a tan hlin underground pole ten an malak na ani thu social media page atangin an soi ngal bok September ni somni le pakua tukin khan hlain ta ya lama police duty na BOC anti lama boma puak le boka thile hliam tuare ro an omlem lo ni nan soi tukina rengun khopuya boma pu abaka nepido pinmana budo theng road kan boza beng bula tukindar kwa vel khan boma puak ve bok nimin po khan mongyua township pa mongyui khua a Sipaiin veng lalata na an ruat umiat cho an ti po mongyua heroes group
MHG ten an lo that to boka chutiang chan chin chu mun tina a thleng deuh reng tamai ani media lampo hian ani la hian an puang kim hlei theilo ani ber mani September ni somni le paruk tuk dar kwa vel po khan min mu township mi pui veng tu te duty na mun lo ko mu tu le athian te chu CDSOM le pol dang in kopin an lo that to bok Sipaiin region Yiu township ong chenta venga dor pakhata nimin tlai dar thum vel khan dalan pahni an kap hlum bokani kan soifo ang khan ni tin mai hian tawar ti chiat thu soitura om renga kan lo riat ve mai mayatan kanan soi ve zelange nimin September ni somni le pariat po khan ti dim lamba ka Irrawaddy region Pateng township huam chunga le Paku region Daiu township huam chunga po tawar an lo ti chele bokani tin nimin khan rengun khopui hlain township lama boma puak le boka mi pathumin hliam te naw dewan tuara sabdakon lama tawar an ti cheve le bok nimin khan dimosu township te su le khomi raltlan pakhat chu an eile intur la a akir le nalama terrorist sipai bom kam apal pu awangin hliam na takatuarani dimosu township a hian mani September ni somni le pani niya ei in la tura wa hota unaw ni te po an kir le to lova nimin khan an ruang charani thu DVB chuan a soi anni unaw ni ku su ye le ku choling pain phelia khomi te hi football field an ruang charani ti ani a sipaiten lokap hlumin an ruang po hi arim cheto hi alani ku su ye zok hi nu pui le fa pathum nei ania akal santak te an lainat om hle September ni somni le pariat nimin po khan moon state yi khopuya yi chong tong anti leya terrorist sipai duty te chuan civil mi pakhat an ka phlum ringot mai bok voin September ni somni le pako chhun po khan karen ni khopui loi ko lu na bula kongta kho che vela karen ni sipai rang tele terrorist sipai te na satakin anin kap le a mubie lama ral thuam lian keng tu sipai number zali le somli le pahni na tele loi ko khopuya tang te in sipai ten anin ka na lam hoi hian RPG an kap na sahle ni in amuna om te chuan an soya terrorist sipai ral thuam le na wangin kongta khua in pakhat akang ral to a len phung le khua a papakhatin hlema tuar boka indaw na hmuna tangami ten report an pe kan riat thei nung bera chuan terrorist sipai mi som ni chuang an thi to ngei ti ani hetia loiko khopui bula anin do mek lai hian mobie lama po anin do ve boka indaw na hi intiam rual ang main arualin a thlengani sian state lama tangin phe khung lama Sipai Motor somli zet sipai khatta phurin ankala phe khunga tangin mobie kal tlangin loiko township akong ta lam hi an pan ta zela chu karen ni lam hi an lo kap ta chiam mai ani dimosu PDF ten voina an soidan chuan September ni somni le pangale ni somni le paruk ni po khan terrorist sipai te chuan civil mi zale som pariat te chen na in somnga le pathum zet an lo hal chevek to ani hetianga in an hal thin ba ka akha tokin mi in an rok de ureng bok hetianga karen ni lama an buai em lai hian KIA te point chanchin thalam soituran ron nei vele a alom om hle KIA sipai te hi man ni lam khan thoman nei na lo thei hle a an chanchin soitura om mangai lova ma se chanchin soitura om le tanta KIA ne na terrorist sipai te anin ka to hi chuan terrorist lam hi thian tamzok zel ri ani voin September ni somni le pakua chomadar som vel khan Kachin state tanain township dingkau khobula KIA brigade 2 nuai battalion somli le pathum na tele minong hlana terrorist sipai te inkara indona chuak le a anin kap na sahle ani voina KIA le terrorist sipai te indona hian terrorist lam sipai somni chuang an thi ti KIA sipai lal pakhat chuan chiang takin asoyani ti hian Myanmar ram hun rang kan thlir chuan sipai thi hi somnga somruk chho chuan ni le nge inarin ome Kachin state pastor pathuman man te po
voina tang khan an chung chang an rel sak tran ni in dvb chuan a soya anni hi kachin state huam chunga kau ran rang te tangin ram chunga remna le mon na alo om thei be seya ram ta na tong trai na an lo nei to na kha khami program huai hot tu te khan nia march ni thum khan an manani heng pastor pathum te hi ram ti ming chiat na criminal case zanga le panga na manga thu boi siam sak an nia voin khan putao district nongmun township ko ta inlan tirin an chung chang an rel tan ta a october ni som pathuma inlan le turin an ti le ta ni menong line hian putau lam hi ti lo matumaniang putau khopuya technology lam zirna sikul gti putau antia zirlai kumthum na te chu thlani chung zirna an nei nuin engineer degree an hlan tamai ni in an chanchin rechiang tu ten voin lam khan an soya leiro pui tak an do thiamarin omlo hle ni chin state lama terrorist sipai te pun an sualan chua zela mei che om nem jok te tan po aral muang lo zual ta hle mai september ni somni le parukni khan mindat khopuya nula pani chu sipai sual ten pong sual antum nia soyani a ma se hei po hi pong sual tum ai ma in anlal bertana hon sak antum ti ani vannei thak takin an then om ten an lo chan thei hlom ta ramani mikholan nei le nei lo chekin terrorist sipai te chu an fa ka mindat khopuya in pakhatan thlen don lai vel chuan an mi man tur chu an sipai lalpa ta na ni tur thu vel soin sipai te chu anin behloma chu in chunga nula in alo hriat ve le tuk vera tanga zuang thla in atlan ta ni chutia atlan bo wang chuan man tura lo om mai ta si lova terrorist te chu an thin rim hlea anin chung bungrua suasamin alo kal le alo holo chuan an in hal saka an vo zui boka chutiang deuh chuan kumsom paruk mi tleirol te pakhat po sipai te chuan din chilin athom no an pot khler vek tua nang hi chu kan lalpa ta ni niyang ti in an nuk tamaya chutia an nu buai vel lai tak chuan then om te in pun khomin ala no pan thu te soin an thlema ti chuan zonga mai ma ka za ti ang deuh khan an mi hring pui te mai za in an chua le ta ramani ram buai hian a kentel chu mei chia ten sipai sual te sual an tuar thin hi nia min dat tiamin myanmar ram chung mun tin mai hi mei chia te ta na him lo zual ta hle ani voina po ha kha khopuya terrorist sipai ten mi pasri an man ni in an soya karkalta atanga an man hi mi som ni chuang an ni to ani nemina nepi do khopuya meeting an nei na menong hlai na chuan civil mi te chunga hlei len na nam sipai te po antel ve tho ti asoya ma se tu te nge nia eng tiang chi asual na ti nge an ni ti ero asoi chiang chuang lofa asipai te malak dan ten om tak tak chu ma ni chowa burbun mai lovin midang po antelani atia tu te nge tel ti ero asoi chiang le thei si lo ani ber hei ba ka menong hlain chuan tun lai myanmar ram chung thil om dan soin remna le muan na ti ba hla zonga malak an tum lo thu te po asoya ram chung himna na ma an lak na hian ram ti buai tu ni lem lo civil mi te chunga tor na thlen tir lo zonga malak angai thu te po asipai te acha bokani NUG lam chuan cholkar ni chunga thil thlen dan an enin kar masa ai khan tun kar chung hian sipai council lam hi ale tin an thi tam to zok ni in an soya kar khat chungin sipai lam hi mi zani le som ni le pali an thi le to anti september ni som pali atanga ni som ni inkar chung kha chuan sipai lam mi za le pakua an thia midang som thum le pali in hliam an tuar ti khania september ni som ni le pakhata tanga nimin pia september ni som ni le pasari thleng kha chuan sipai lam thi hi ale tin an punga zani le som ni le pali thi in midang som thum le pariatin hliam an tuar bokani hetia sipai lam thian pun chau na sat em lai hian mi pui lama tang ta CDM siama NUG lama beita hi ni tin an pun bel zel boka te chuan tun kar ni chung vel hian sipai zanga chho vel chu an kiam le tura be sei teng u ni tinin demonstration an nei thei reng boka ramlaili lama te chimtop lama te demonstration mu tura tam le hle a
kalimiu khopuya po voin khan ani zatni le somthum le pali na tan demonstration an nei le ani ole tun tumata na Myanmar news kanan ti chhuat thei chu khati zong kha ani a clear tu ten min hlut saka kan news ti chu ang te atop thlengamin clear sak thina wangin in chunga kan lo me